Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kapitan Enteng. Ay, asino ay, di ka na yung nagpataray iti motor na iti rabi ay. Makatitiling. Ay, ni kano pari badong. Ay, Adda kano ginatang na asigundamano ang motor. Iso ti kanayon na apatarayan nga uray rab-rabi eh. ay agraraman apare ba daw. Naadaan lang iti segunda mano ang motor. Kunamlan are iti kalsada. Wen nga rod ah. Ipalastog na matan ti motor na. Uray ko maa, no di nagngisit ti rumar nga asok ti tambutsuna. Ay, baga akto no akita kami. Amo na materaramidan na. Di na pa'y ilabas diti asidag ti balay, tapno saan amasita. Saan nga iti amin agundaway kat makalise dahi apare ba daw. Anya ngay nga rod ti aramidam. Baga, saan nga pataray ka na yun iti rabi. Amo na nga oras ti panaturog. Uray ko ma, no saan ang naariwawa ti bulok ang motor na. Apay inteng, anya ti aramidam. Aldawan ah. Apay di mo makita nga agsilsil po na. Na. Anyat orasan. Day takat silpon ti into naram. Ne, apay, anyat problema. Ay, agkabaw kan. Mala daw kan ija barangay hall. Kababain ka dagiti tattao amang ururay kan ka ijay. Si kada kabaw dungo. Anya. Pag ko na amasyak ti agkabaw. Anyat ti aldaw ita. Kita am ti kalendaryo. Ha? Ay, Domingo mat gayam. Isumat lagayam amayat ti sisikawilam. Ay, inakman nga rod makinisa. Ay, awan mo. Nalipatan mo daw. Ay, ibagam to kan ni Kwarog. Ta itulod na ka. Iti motor na, ha? Apay no si kangaminan. Amangan mat no agpasada ni Kwarog. Hangtod ka man kayo iti gatang ko iti gasolina. Saan nga gandar ti motor ka? Awan kwarta. Adaya inted mo kanyak a kwarta. Ay, kasano nga rodin nga eh. Sa payagpataraya ko mamanay. Di ka lamabain. Pataray ka la, pataray. Nakaungungor ta motor mo. Katkatawaan da ka. Apay ko makatawaan da. Ay, umapal da kay diya. Tawan motor da. Day takat sigunda manon a motor. Tiap apalan da. Wala, mangtod ka kay day. No, day duldulin mo a kwarta. Awan ko naklang arudan. No awan ti gasolinam. Danom ti paggasolinam. Kanya, danom. Mabalin na yamay. Ignorante ka talaga. Anya mo ti kaslako. Wow, ti ungor na ang motor alimabas. Ay, makapakigtaut. Ay, anya pa'y ngay. Jay imbaga ni Inteng nga ari-ari ti kalsada. Asino nga ari ti kalsada? Ay, asino pa'y ngay no din ni pari badong. Manipod addan motor na. Kanayon nga agpataray iti kalsada. Isuka di ti gimatang iti daan ang motor ni Kajaw. Wen ka no, Marey. Sinukatan na iti anak ti baka. Ay sayang jay baka. No ilako nanto, kalpasan ti sumagmamano abulan. Mano aribo ti mapaglakwan na. Ngamjay motor, sumagmamano abulan, goodbye. Iso nga rod nga inlako dati motor, tadaanan. Kat ginatang mat adagos ni Kabadang. Ay, wen nga rod, Marey. Mala, ay. Anya ngay nga rod, nukas jati pakaragsakan na. Isim man takarag-karag at tricycle mo, usip. Sino naglawat a pangipagnaan tatabadong. Apay nga ilisik. Apay, di mo makita. Alasong-lasong dita. Ha? Imbag dita nang iparkingam Ta, saan nga abot-abot? Talaga mo't adita ti paradaan. Saan mo't nga mabaling nga iparadak ti tricycle ko dita kalsada? Ilisim basay. Ta ipagnak, dahito yung motor ko, dita nang iparadaan. Nangal alamit ti kastangay tatabadong. Ilisik ti nakaparada at tricycle ko, tay pagnam ti motor mo.
Padong para kun nay, di mo pa ila ilisay. Padong para man ang pagbayad mo. Nakaparada, padong para. Nadamag ka. Nagsubang kayo kano kani pare badam. Basol na mangaming kapitan. Ay, di mo patpatulan da jay ta lakayon. Ay, pasensya kan. Ta sikatag ka banwag pailaang. Wait. Rumbeng ka day, di pakpakita na. Kain ibagbaga na. Nakaparada lang ti tricycle ko, edi nagparadaak apag naanti motor na. Ibaga nang ilisay. Nya ngay day jay kapitan. Di imbagam ko mga iti kalsada ti pangipagnaan na tapno ayos na. Isumuti imbagak. Ngem, lasong-lasong kano ti kalsada kap. Ibaga na pa'y apadong paran na kano ti tricycle ko. Ay, ada nga ron samsamantog na dadya akong paray. Akas ta nga tati pa nagrasrasod na ay. Ay, no saan laalak-lakayan ka, pinatiltilakaon. Imbag ta pinasinsyaak. Ay, husto ti naramin mo usip. Di mo kabkabilan, wano patpatulan tilakay. Tabad! Aw, apay asirig-sirigam day ta motor mo ba daw? Way, nakabaliwak ti pintor na. Wag lang nga abaraw. Uray ta palam iti pintor, nudaan mo ti makinana. Nangisip pa iti rumor nga asok na. Kano pagandaram, nagpig sa tiro nga abna, kaslakuwaw. Anya, ayag tal na ka man tuyang. Di mo yawan ti motor ko. Imbaga, da motor ko, ngam ti awan. Sayang jay baka nga insukat mo dita. Nakitak jay baka nga inwayway da, kat naglukmag. Nagmayat ti pamagina, ngam day ta motor ngay. Ha, kalatlatay. Iso nga rod a pintura, tapno tumarakay, akas kanyak. Ngamita, karurupan pa ilang. Ngaminton mapintura nain, karup-rupak taon. Puurak to, pay day ta motor. Maray, umutangak man iti buggoong ma. Bayadak to no makalako ak iti natal. Kaawatan amang bayag. Sakan to makabayad. Nakaimulmula pa'y laang tinatangyaw. Agalos ka na, Maray. Bayam, tano adda kwartak, itad ko adagaws. Ay! Anya ka di parikot mo. Parikot ko ti motor ni Badong ko, Maray. Isukit din ti urnungan na. Paggasolina, ken pagpatarimaan na kano, kas kada pagpapintor na. Anya ngamin tinaknakan ni Kabadong. Tas sinukatan na dayjay ang motor. Daan ka numot ngamin dayjay. Diyak man amoy ti dayjay abadong. Diyak mo no anya tinapampanunot na. Maray, kasibsibot mo't ni Marito yung anak kami suot. Anya ka di makagapaw. Kasoron na ti motor ni Badong na. Tila ka no motor natin ento na rin na. Kat iso tinagsubangan da kan ni Tanod Usip. Uwan nga rod ka na, Maray. Ay, unay kat ni Pari Badungan. Kaslag pampanunot nga ubeng. Imbagamon. Iso nga agab aburido ni Marituyang. Ay, nalabit akanayon nga agapa da. Gapo iti dayjay ang motor. Day tamo timbaga ni Marituyang. Awan pa'y kano igatang na iti bugoong. Iso nga inutang na tinala na itay ang bugoong. Iso nga adda kalintagan ni Mare. Nga agpungtot kan ni Pari Badong. Imbag ta nagranata paray. Apay ka di paray. No kayat mau. Intag party iti manaw, iti balay. Umatang kamitin iti arak kapag sangwan ta paray. Manok ko lang paray. Ay, nitib ka di. Una paray. Nalukmad nga upa manaw. Ay, sige. Tamangi baunak iti gumatang iti arak. Ay, umuna nga ro din iti balay paray. Nagpartiyo ng di manaw. Sumarno kayong taon kani usay. Ay, sige paray. Apay ngay may kayo diti paradaan kap. Ay gumatang ka iti may sakes a serbisa. At iti igatak mo Ni? Sa dino ti pagino ma'am? Di ka pa agawis mo kap. Ay umay ka. No maisang pet mo ti arak. Umay ka man. Ay sige nga kap. Umaya. Sa dino ayan. Di balay ni pare ba daw. Agparte ka no iti nitip ama daw. Ay
Ijay magayam. Ja, umay. Mga no, agsubang kami manan. Saan? Imbagak nga umay kami. Tas ikati gumatang iti arak. Kanyang iti kunanakap. Uwan ko na. Di awanan, ti sakit tinakam-nakin ka. Nay, anya ti lutlutaw. Nasaya at mag. Nabanugak ngamin ang naggapoy di bangkan. Pulutan mi daytoy kada parinteng. Tapno di nakpagungtan, may papaniti motor. Motor malain. Aramidem ti amain gapoy ti dayta dungdungwam ang motor. Ammo ka di dayta ang motor ti mangdungukan ka. Saan ka kadi asumanaw? Unay ka daytoy na ya. Asino ti saan ang masuraun? Imbag ka dayta ang motor. Ta ika gumaam nga ipaay ti masapul na. Amom daytoy motor. Mabalin ko asakayan. Kahit maidanon na ijay ilay. Ang si kangay. Mabalin na ya, sakayan ka, mapan ijay ilay. Awan mo ni Maritoyang paray. Mayamon si Tuyang paray. Kanayon ang marurod kanyak. Gapo iti dayjay motor. Paray. Anyat napatpatagan ka. Ni Maritoyang wano ti motor. Si kaki di mo't paray. Ang dumamot ti itad ti asawa. Kan ti itad ti motor. Ang maminsan. Naimimbag ti motor. Tahad di nakapain paray. Ang nituyang ka. Kanayon na nga pain. Lukaste, napatpatag nga ron. Ati motor mo. Ay, yakman mo pare. Pakabasulak ka day. No, kasto ti marikrik na. Kuano siyak. Awan makaartap iti kinapatag ni Banang Dungaw. Isupay lati kapatgan iti biyak ka. Agkaukan, tamangantan to yan. Paggawam ta motor mo. Nangagaw timbagam kin ni Kapitan. Anya kumatinanggag mo ngayon bagakin ni Kapitan. Salod sodam di tabagay. Saan kat asyak ti pagdamagam. Ang kaki di aggaon tamangantan. Nanganakaw. Paggao kay ti kanam. Di nakibaon-baon. Ay, nagalas kita ramid mo. Naalalas pa iti aramid mo. Agpata kayo iti motor mo ang naalas. Dita ka man langaw. Anya nga tati pagpaspasog no danday siya bakitan. Manaw mitay. Sa kayak man kidi da ito'y motor. Kagpatarayak manay, di kalsada. Di na konsitahin ni parinteng. Tapi nagpulutan ka, nitiniti ba manaw? Ay na. Ay na, mahiyatin ti kasto yung pataray iti motor. Nagganas na talaga. Ay, papartago magpagtitaray na. Nabumalasi wakigaw tila. Ilisig ba sa'yo? Ang diretso ba tinitipag ni motor? Awan preno na. Intay araya kan ni pare Badaw. Natinag kano iti igiti kalsada. Ingka ibaga kay ni Maritoyang. Usep, wagam. Umuna kay Jayang. Tapno maarayat yun ni Tata Badaw. Inakmat ijayan ni Nana Tuyang. Ingka na tapno mapan kami matan. Kasi ni pare Badaw. Mapana ka ang kapitan. Kasanukan. Intakwak na kamat. Jay dungdungwam ang motor. Ay, sinalbag ang motoray. Bulok mo gamay. Diyak mo na iturungay. Dayta ka di pa'y motor mo. Ti panipanam iti amin mo. Ti dongdongwam. Ay, saanan to yan. Si kapay lang, ti kapatgan. Ay, panakman iti ospital to yan. Sakayam ka di pa'y dayta motor mo. Ay, saanan to yan. Isu asuray. Ay, Tata Badong. Agnakum kan. Di mo isukat ni Nana Tuyang iti motor. Ala sigay. Dinon, tinagdipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan! Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon. Frenchy Putlay. Musika. Dante Martinez. Computer recording technician. Joffer Anas Basit.
pinawe. May sapay asagot kada kayo, TFPBC, Drama Production Center, ITTCWT 540, Kanday Toying Estasyon. Ayaman kamay, itingkali panagdangan. Kapitan Engeng! Nagkapanto yan. Mabisina. Ang mawanpay mo naluto ang masida. Ano santa pay, tisaan nga agsida iti naimas. Tapay. Ay na. Mabanbanog na tao nga agubray ti bangkag. Di takit agsidan iti naimas. Imbaking ka, tasaan ka mabanbanog. Nakitak nga minti dekorasyon ni Marijuanang. Nagpintas! Ay, nagsapa mo dahil ta dekorasyonan. Oktubre pa lang mo ito yan. Kano dyan duma, basta timapog ti Bermans ako na da, ag dekorasyon dan. Timapog iti Bermans. Ano rin ta asasawa mo? Bermans, kati ko na da ber ti Udina. Kas ko ma iti September, October, November, kan December. Saan ka di apuro ber ti Udina? Ay, nagadulaki nga mo mo. Yung kakagluton, tanay, mabisina kaon. Ay, kunang isang put ka kumaitilutok a bulbulong ah. Ay, unay mo data bulbulungan ngay. Pagbali ng manakaldingay na tao, apag sinami ti bulbulaw. Ikan kumamit ah, uno karnay. Maray, nagdatangam ka da gita dekorasyon. Nasabala. Adamot in may naglako dito, Maray. Di man lalaki nga gisursur-sur iti lako na. Pasaray naka-tricycle dayjay. Dayjay agbitbitin dagiti lako na. Isu tinaggatangam ka da gito'y dekorasyon ma. Wag na. Daan nga minan dagiti dekorasyon ka. Isu agimatangak iti sa balay. Gumatangak tuman mag. Awan nga min dekorasyon ka. Kanayon mat nga umay dayjay kat. Kanayon nga agbusina no kasjay ang lumabas. Padaana, tagumatangak tapno adda mo dekorasyon ka. Kasi kalat ta amaray. Kompleto tila ko na. Ada Christmas tree, ada agduduma a Christmas light, ada pa'y agduduma ti Maris na bombilya. Apay ngay nga awan ti agduduma ti Maris na abumbilya, maray. Sana balay, tada mo dayta Christmas light, maray. Umdas dayta. Sumurot ka mo ti jay bangkag, tuyan. Saan? Tadapad padaanak alalaki ang naka-tricycle. Kasapulak unay dayjay alalaki. Lalaki. Apay nga padaanam da jay lalaki. Anya taramidin yaw. Awan ti aramidin may. Gumatangak itila ko na Christmas tree kan dekorasyon. Ay, kunak lalaki din no apay nga agpadaan kay ti lalaki. Gaputad na nakita man nag-display ti Christmas tree, mapal ka manay. Uray kita sa anak nga umapal. No di kat syakto ti apalanda. Syakto ti kapintasan iti Christmas tree kan dekorasyon na. Ay, unay kan tuyang. Agparamag ka manay, nga uray awam mo ti paramag maw. Para! Gumatangak iti lakaw! Anya ka diti katangan nyo, nana. Irwar mo man ti kadakkelan a Christmas tree kan kapintasan a Christmas decoration mo. Dayta. Dayta ti nabatbati, nana. Dagita ti lakok. Agpili kayon. Babasi mo gayam ti lakom. Kuno nagdadakkel ti Christmas tree dagiti dadduma dito kabildatan. Binatang dadagiti dadakkel. Daytalat na bati, nana. Kayat mo asawan. Nagpilpilyan laengan dayta. Jak kayat dayta. Nagpilpilyan mo gayam. Ti kayat kaw, siyak ti kapintasan iti Christmas tree kan dekorasyon. Agorder kayo nga ron atay nakmangala. Sigay, tay kadakkelan ti kayat kaw. Agorderak pay iti bumbilya nga agduduma ti Maris na. Pati Christmas light a kapintasan.
Jay sumilang kan sumilak nga aganda-anda. Ah? Sige, nana. Ngum nangina day jay Isaga na yung ti kwartayo. Adan nakasagan na kwarta. Agordera kaya nawan kwarta. Iwarwaras mo ininanatuyang nga nag-order iti Christmas tree kan dekorasyon. Imapal siguro iti dekorasyon dantay, kan kagawad ko anang. Sa pa ibaga na nagpintas ka nung nagiti dekorasyon na. Ngamda kami. Apay, kumpitensya iti dekorasyon. Yaman na mo ko ninanatuyang. Dahita mo ti bagbaga na kano adamag. Adda kami ugali ni nanatuyang. Aparamag no daduma. Nasa umon chet. Narwamak makidin ay ti kasi nga ugali na. So, bye-bye alat tamatayin. No daduma, masurun pa'y ni tatabadong kenkwana. Dahil iti order mo, nana. Ay na. Ay, adamot lang ang ti pagdekorasyon ka. Ha? Apaalanda tao dagiti kukumaray kan dagiti karaba. Dagitati na duma-duma a bumbilya. Nalawag to ti balayo no may kabil amin a bumbilya. Sigay, bayadak nga raw day. Mga laak iti kadwak amang ikabil ka dagiti Christmas tree. Christmas light kan na duma-duma ti maris na bumbilya. Sika, ti kapintasan ti order na. Sikan tulakit di ti kapintasan ti dekorasyon na. Day tati kayat ko ang mapasamak. Saktaw ti apalanda. Sige mga rod baraw. Tulungan nakman amang bagkat day ti dakila kartaon ta ipanta di taunaw. Nay. Nagaduke dagita bumbilyan. Nagdakil a Christmas tree. Nagatua dekorasyon. Nagpintas kan naglawag to ti balayta. Nagsilaw amin dagitaw. Kahit manungay ti nagastom dita. Hagasan mo'y dagita. Nagadaw. Basta sa anak apaatew. Italaang mo'y amaadaan tayo ti kastaw. Bayan na kadilang ba daw? Pakaragsakak nunalawag ti balayta. Nagsilaw amin dagitaw. Ay sigurado. Apalan data. Risas. Day talaki day. Dapapalan daking ka. Na, apay kit din adida apalan. Nagbabasit ti silaw ti Christmas light da. Idento ta siya ket adapay ag silaw-silaw adadakkel a bombilya. No maminsan tuyang. Saan na nasaya at tinaparamag. Di mo lamaw no niya ti mapasamak. Maray! Adan na pintas a dekorasyon kaw. Nagranyag taw ti balaymay inton rabay. Umay kayon to agbuya iti agrikos-rikos asilaw, ah? Nanggatangam iti dekorasyon mo. Inorder ko pa ijay sa bali a pagilyan. Sa bali apagilyan. Saan ka di ajay lalaki nga gisursursaur tinagurderam? Di ka mamatay? Di oray umay mo kitaan tinakasurat ijay supot na. Made in Japan. Oh, iso nga inorder ko ijay Japan. Gaputa made in Japan kunamon nga inorder mo ijay Japan. Katuan, tay naramid da nga ron ijay Japan. Umay munto kitaan maray. Nagmayak. Inton maikabit mi anay, nay sauce. Siyakto ti kapintasan iti balay, inton agsilawan. Wow! Naglawag ti balay danana tuyang kantata ba daw? Ije balay dati paggapuan ti lawag. Walang kail. Umay ka ata kita namin. Ay, intaman garot kita ay. Sige. Ay na, pirmi na naglawag Adda ko man yan tay. Tapno makita naman tinagpintas asilaw iti balay ti kumari na. Adatan kita. Ay, una yun. Naglawag. Ado amares ti bumbilya. Gilap-gilap ti balay da. Ay, awan pa'y kasta dito'y kabildatan Ay, nagngina siguro tinagastos da kadagi jay. Una. Nagdakkel pa ti Christmas tree jaro bayan na. Ay, nagmayat ti dekorasyon na. Kasla plaza. Umay ni nana
tuyang dito paradaan ti tricycle. Agpailing nga ta. Nagpailay. Di mo nakasukat. Pangisapay ti chinilis na. Ay, wang. Nalabasik ti maysa. Idinto ta nangisig ti maysa. Yay. Ay, unay kat ni nana tuyang ay. Nakita yung ka di ti balay may dirabi ay. Ay, wala na. Naglawag ti walayaw. Nagpintas. Ay. Anya nga iti sirbay dagiti dekorasyon da maribanang kan marikwanan. Ang katangan nyo ngay kadagi jay, nana. Imported dagi jay kwaraw. Naggapoy jay abroad. Iso ang nagpintas. Nagampaman na nabigbigat. Di ka pa'y nakalutaw. Kitnay, ada pa panak. Nagluto ka kumamad din Napan ko nga rod imparam magtinagpintas a dekorasyon ta. Dahil tati paglaingam. Dahil tama pa nagparamag. Di ka lang mabain. Apay ko maamabain na. Pahalandakit di Dahil tati amaw. Yung kakaaglutaw. Saan kita dahil pasikat ti amaw bakbakitan. Ay, anya ngay gayam ti iluto kasi daun ta. Ay, diyan ka mo Siyak pa lang mo ti pagdamagam. Kimatang ka kumamot na, ijitersina ni Marikwanang. Awan nga roden kwarta, tenggatang ko iti dekorasyon. Anya, day takit dekorasyonan, tinangin katangam iti kwarta. Oray, ata nagpintas matakitaan. Apalan dan tupay. Wan apapalan da ka, ngamawan mo't si Dam. Sinalbag kay day. Siguro tinagastos ni nana tuyang iti dekorasyon na niyang kay. Una. Diyan la bumbilyan ka nanginan. Di Christmas tree nga, kanda duma pa dekorasyon. Ay, nangina Ribu-ribu. Nagturod mo ta naging matang iti kasdi kangina, kat saan da mo tabak nang. Pagragsakat na nga ron. Nagdakkel to siguro ti bayadan da iti kuryente. Ay, ribu-ribaw. Makla ato ni Marito yang inton umay da grading. Ay, di na napanunot dahi tanggahil. Di na ikat kami ti ugali na akas day. Ay, saan lang amin anailasag ti kasdi nga ugali na. No dikat na ito lang pay. Hey, apay akasaray talangam. Saan ang mailadawan, tuyan? Ay, mangirimedyo kay ti pagbayad ta iti kuryentay. At may nagreading kat, ay na, nagdakkel mo't gayam ti bil ta iti kuryentay. Anya? Ay sus, sapay awan mo't kwartak. Awan pa'y mabalin nga ilakaw. Apay mano aya. Basta, dakkel. Ayun na yan. Dahil tanto mo nga main, nagado a bumbilya, kung Christmas light. Ikatam kami nagitan Apay ko mga ikatat ngay. Anya pa'y ngay ti pagparamag kaw no ikatag. Ay sana mabalay. Uwin angam nagdakil nga ron dahil tabilmaw. Bayadan pa ya dahil tabilmaw. Bayadan tanto ano at danton kwartata. Kano saan ta makairemedyo nga adagaws. Pangalalaam nga dita. Hawanin na. Magkumaano agsusweldo ka. Ay na, saan laang adag iti agsusweldo ti da kwarta na. Apay nga rod anak kagatangak iti kapintasan a dekorasyon. Kat sa anak mat nga agsusweldaw. Alaman. Kakaruba! Umay kayon tao inton rabi ay iti sango ti balaymay. Nagpintas a kita enti sumilap-sumilang a dekorasyon may. Umay kay! Nagmigay ta nagpintas ka no kita nagiti agsasala silaw yaw. Kasla palasa na. Ay, pudnaw! Syaklaan ti addakas jay na. Umay kayon to amin May Agraragsak tayaw iti sango ti balaymay. Bagkong ka na ta makagatang ka. Balimingay awan. Ina to yan. Ay saus kapoy kayo nga rod. Ano kasta? Basta, umay kayo amin inton rabi ay. Masaksyan yaw tinaglawag abalaymay. Yun konti sinaw. Tadandan itandag iti umay mangkita iti dakkel a Christmas tree kan Christmas lights ka. Adda pa'y ado a bombilya ti aglawlaw ti balay. Apay ngay.
Di mat agsilaw dagiti bumbilya kas kada Christmas light. Na, apay ngay. Day tanapan nagipadamag ti nubram ang naglawag ti balay ta tuyang. Awadain, imay da pinuti da ti kuryente ta. Tadi ka mo nakabaybayan. Ha? Anya? Kaya't mo asawan? Na-disconnecta? Wait, Ay na, sapay umayan dagiti inayabak nga umay agbuya iti Christmas light ta. Ay inka man ibaga kadakwada naputdan ta. ay problema day tantuyan. Bayam nga umay da, tapno makita da nasipngatan day ti balay ta. Ay kababain pay. Imbagak anaglawag taglawlaw ti balay ta. Angam nasipngat-mat gayam, tanaputdan ta iti kuryentay. Yakmat ngamin mabayadan ti bilta. Ayo na yan. Ay, nanatoyang. Anyang ita. Saan madgayam analawag no dikat nasipngat? Agbayad ka ngamin iti bil mo iti kuryente. Hala sigay! Dinon! Tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama kayo! Kapitan! Enteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kenda ito'y nga estasyon. Ayaman ka na iting kay panagdangal. Kapitan Enteng! Kapisina ko tuyan. Agao ka na. Nakagao akon, ururayin ka laeng. Anya nga ti masida. Kas iti sigod dinengdeng apapaya nga imikak iti salamagi na. Manay, ay makauman tuyan. Wala ki din sa balay. Awan mat nga raw, imbag dagiti kukumarik tanaimas akanayon ti sidsidaan da. Ngumdata, awan lat pakitang danan tapno makasidata mo't iti sa balay. Uwin nga rad. Awan mo tang patangdan. Ay, manipod pa'y iday, kastuyon ti biyagta. Dandanitan tumangad iti barsa nga, isulat ta. Ay, kasi tamot tuyan. Umapapal ka kadagiti kukumare. Pero may mga minarigat ta. Ay nakaumay kabit pare badam. Ay napatagsakit ti bagam. Agpagpakasiak pare. Kaya't ko ang mapaginawa mo basit ti biyag may. Si kalaang tinapanunod ko ang makatulong kanyak pare. Ha? Ayan nyo na ti maitulong ko ken ka pare. Ay, ang mukha kabae lang ti mangirwar iti installment at tricycle. Na, Alain na kumamot a driver mo pare. anya? Gumatangak iti imaneho. Kasta ti kayat mo asawan. Uwin ko ma pare. Pagbingayan ta, ti masapulan ti tricycle. Kasla mo yung tinapanunod mo? Ayun, mayat talaga pare. Uwin ko na, tamayat kan. Mayat talaga tinapanunod ka. Maadaan ta adwa, ti dilhensya. Ay, Babae, iti tricycle. wan sa. Ay, sige. Mayatak. Gumatangak iti tricycle. Kahit ipasadaan pare. Ay da, agyaman na pare. Kung nagtumit asikat makatulong iti parikot ka. Napayakas dayan tay. Ni tatabadong ti pinagmanihon ni Uncle iti kagat-gatang na tricycle. Napayasa na siya. Kasaom ni uncle mo kasano nga iti tricycle mo? Asino nga iti mangimaneho? Basta.
Maditi naramit ni Uncle Antay. Sige, tapadasak akasaon ni uncle mo. Nabayagan na karag-karag ti tricycle ka. Hindi naman lang napanunot ti gimatang. Itatan nakagatang. Nimot tatabadong ti pinagmaniho na. Ala, takasaok ni uncle mo. Kan uray si ka kasaom ngamin. Kaya. Sana ka napatagkan ko na. Saan kumamot na kasday Enteng, kasaom jay kaanakam. Agpaspasog nod. Tani, ni kano pari ba dong ti pinagmanehom iti tricycle na? Saan kat nga iso? Apay nga agimon, kadamot ipaspasada na. Karag-karag kano ti tricycle na. Idento ta kabarbaro ti iman maneho ni pari badong. Alata ka sa oktuman, ilawlawag ko. Tani, saan sa makaawat dyan ka anak ka? Ay katuan Ay, itala ang anak kita ka nagsakit tinakam na. Napananay adong nga. Ay, jak manam mo. Ang mga nadalaang dita. Umay to inton madanon ti panangan. Nakpay nga ron di barangay hon. Agawin ang mga daw. Kasigurado nga umay mga daw dito. Saan mo apagimunan ni tatama ba daw? Kinaasyak, tawan ngamin pagsapulan nga. Apayin siya. Di na kamot kaasyan Uncle. Saan ay nga anda bukod mo at tricycle? No imanihom ti bukod mo at tricycle. Awan ti makibingay iti masapulam. Ni paribadong kay kanagbingay kami. Ha? Ayunan niya. Awan ti pakpakanan. Ni badungay, ada pakpakanan na. Kamaliting bagayaw nga awan ti pakpakanan Uncle. Ha? Kano, awan mo ti asawam? Tuwingiwat ko nga Uncle. Saan ko kadimot ang pakpakanan tuwingiwat ka? Kanayon kamat nga umay mangmangan dito balay kwarong. Adaw, di kang kanam, ngumsyak. Siyak ati bang pakpakan itingiwat mo saan asika? Iswa saan ka nga agpaspasognod ka di? Tuyang! Ayan mo! Yahoo! Ayan mo ka dahi, Tuyang! Dati ti kusina. Madama ti luto. Ada ginatang ko karnay! Iso ti luto masidan ta! Gimatang kay ti karnay. Ayun gayam. Inted mo ka din ti dadumaan na pasadaam kin ni kapitan. San pay? Agsidata kita iti karnay. Bayam nga agsida ti akin tricycle iti bugoaw. Siya ka driver, ti agsida iti karnay. Ang mga numaduktalan na kupkupitam. Agkupit tupay ti house, no aramatan. Siya tulaki din. Kasanaw numaduktalan ni kapitan. Ay, di nang tumaduktalan. Tadi na magkikitaan ti pasaheros ka. Ay na! Manipod ang paspasada ni Badungkaw. Nakaginawak meten itirigan. Sanen akasiday, maray. Kasta ka day, maray. Imbagmat nga rod Tapno saan arigat akanayon akas itikon ko nam iday. Dakkel nga agpaiso ti ginawak, maray. Kanayon pa yun anaimas ti sidaw, nay. Kasla na ibaga ni Mariba na ang alugi da iti tricycle. Tabasit kano matisapol na. Ang mga nurinabak na kalaang, Saan kaming tupay nga grigrig at kinibadong kaw manipod agpaspasada? Saan mo nga roden apariko ti sidaan niyaw, maray? Ay katun amaray. Saan ako ang mapanagal-ala iti bulbulong laang? Kasta ka day, maray. Saan mo man ngayar arpad taglat lahat at tricycle mo, iti tricycle ko, kwaraw. Kakaisuna, sumilap ti tricycle ka. Ay malyanan at ilatay, no yabay-abay ma. Tricycle mo yamot dayta. Ka-tricycle mo't ni Uncle ka. Tricycle mi adwa, tasyak kang nga rutin ang ipiyaran na. Napatpatagak, kanya Uncle ma, ungamsi ka. Nagpaiso nga tatibag magaday ito yung lakay. Sana ka din na napatag ka ni Uncle ka. Apan na paulimag ka. Naamiris mo ka day, apod no timbagak. Anya ko ma. Awantin na sakit abakrang ka. Hawan na sakit na bakrang mo. Ngam nalitay ka, Mike.
Mala, iya dayong kini dahil tricycle mau. Marugitan dahil tricycle kau. Unang. Kababain matkan ka, apaw. Ay, agure ka. Day to tibingay ko, pare. Ay, basik ti pasaheros pare. Nagngina pa ti gasolina. Lugi mo't gayam ti ada tricycle na. Ay, basit ti sapol ti tricycle. Ay, kahit bumawi tanto iti sa baling aldaw, pare. Ay, babawi kon agi matgatang. Ay, saan ton pare? Nawadwad ton ti mabingay mo, inton sumarunaw. Ana. Kadadon ton ti pasaheros. Ay, barbarang Tapno masubot ko mo ti gastos ko. Iti day ta at tricycle. Ay, masubot mo pare. Sana balay, ay wanak may ti tricycle. Ay, alwadam nga agpaso ti tricycle Abangan no, madadail adagos. Ay, danag mo na ya pare. Siyak ti makamaw iti tricycle. Kanayon mo't nga ado ti pasahero ni Kabadong, kapitan. Kain, kanayon pa ang makita nga overloading, kapitan. Ado ti pasaheros na. Pasaray no agi intriga iti napasadaan na nagbasit. Ha? Adda kupit na nukas jay kap. Manipot igam na ti tricycle mo kaya kanayon na napunaw. Kasta ka di? Agpaiso ka di ti imbaga. Manipot ide, kit ado ti pasaheros na. Uray siyak mo't, kapitan. Pasaray mapalabas ko ti tricycle na. Napuno mo't akanayon iti pasaheros. Ay, agyaman nakitimba kayo. Kanayon ngamin, nabasit itid na abingay ko. Tabasit ka no ti passenger na. Nay, madinsa na, kap. Talaga ako kupitan na kayo nukas jay. Ay, salbag day dya tao. Mano ka di ti kababaan na masapsapulam iti inalda ko raw. Ti kababaan anitok itinal daw kat limagasaw tangkail. Ngam nagsurti makasangari mo Nga dapay agar kila. Ay, dakdakal man na. Kanayon mo't abasitit itid ni pare badong abingay ko. Kas itinako na ako ng gail. Kanayon nga ado ti pasaheros na. Sa bagay. Uray tadungdung wumit ni tata ba daw? Nangibagamot adungdungwag. Nila ang antim aba ng tidungdungwan. Di tamat timbagan ni tata ba daw? Napatpatag ka nun ni tata ba dungkan ka ngam iti siya kakaanakam? Imbaga na day ta? Ay, sa lawasaw na dya pare badong. Tudnon sa mo ta napatpatag ni tata ba dungkan ka ngam iti siya kang kail? Kumparek lang ni pare badong. Dinto takaanakan ka. Napatpatag ka pa ilan niya. Napalpalat ti dara. Ngamdanaw, sana ya. Kunak lakit din nupod no timbaga na ang kail. Ulbod gayam ni tata ba daw? Anya ti ko na maray. Nasao ni Marito yang akanayon anaimas tigat-gatangan ni pare badong asidaenda. Kasta nga rutin na sa una, maray. Manipod ka no idagpaspasada ni Kabadong. Saanan amapan agrim remedyo itinatnatang adengdengenda. Ay, kasta gayam. Masaok to man kan ni Enteng day taabanag. Nasao ni kapitan, abasit ka no tititid ni Kabadong ang mapaspasadaan na. Tabasit ka no ti pasaheros. Ay ngam kanayon ko mat makita na pumpon no ti tricycle. Madin sa daytoy maray. Dak kaya ti agsaaw maray, tamang ano makabasulak. Adda kayo kan ni kapitan amang doktal no anya ti pudnaw. Ay, masapol nga agrin ni sot da pari badong kan Inteng. May papan iti daytoy abanag. Enteng, diga ka di dumlaw. Dumlaw iti anya, dungaw. May papan itid ni pari badong anapasadaan na. Nasao kano ni Mari tuyang kan ni Mari Kwanang. Akanayon kano anaimas tigat-gatangan ni pari badong asidaenda. Manipod nagpasadan. Ay, andan maripripirip ko ang madingar aramidan ni pare badong. Sa urinak ni pare badong. Kastamet ti atap ko. Kahit anya nga iti aramidam ita. Ay, ultimunan.
ibabawik ti tricycle. Kaya't mo asawan. Alaan mo ti tricycle. Wala. Ipasada ko. Wano ipapasada ko ni Kwarog. Kwarog, ingkaila ko ni takarag-karag at tricycle mo. No dapay met agumatang Nyanggal, mate. Kancawan na pailang mo ti tricycle ka. di mo ka di kaya ti kabarbaro at tricycle ka. Isut ipasada. Anya ti kahit mo asawa ng kail. Ibabawik ti tricycle ka ni pare ba daw? Tasasauran na. Nga pa nga mina nagtalag kayo kankwana Kinaasyak nga rod, ta imay idi nagpakaasi. Ita, sasauran nak gayam ti lukaw. Sa pa'y naglastog ang kail. Imbaga na asaan ko kano ngay abay ti tricycle ko iti tricycle nga. Ha? Tamarugitan ka na. Imbaga nakadikin ka ti kasta. Walang kail. Imbaga na pa napatpatag ka ni tata badungkan ka. Ngam iti siyak akanakam. Ay loko day ta. Ay, pare kunak ko makinkwanan. Agam, Uray sa anin. Loko man. Ato, itibingay mo, itinapasadaak, pare. Kukwa mo tinapasadaam itangal daw. Anya, kukuha ko tinapasadaak. Kunang, pare. Agam ibabawi kong ti tricycle. Anya, ibabawin, pare. Nagbasit nga ti mapaspasadaam. Maluglugyak. Ni Kwarugan ti mangipasada. Ay, saan kumamot, pare? Siyaklat ti mangipasada. Pinagustuhan ka, iday, ta nagpakpakaasi ka. Angam nadamag ko. Kanayon kano nga ado ti pasaheros mo. Angam sasauran nakman. Ay, ikanak pa'y kumamot iti may sape agundaway, pare. Saan mo kumamot nga ibabawi ti tricycle, Hay! Lading itak paray. Angam ibati mo ti tricycle ta ipasada ni Kwarog. Kat agawitan! Nay, apayan ba daw? Nalpay tabagam. Nalukot tarupam. Awanan tuyang. Naamuan ni pare inte nga sinaor ko iti napasadaan ti tricycle. Ibagbaga nga mikeng ka. Maday ti mangsaor. Ngam inaramid mo malat. Agbabawi ak. Awan mo't mabaling ko. Idamot tinipiyar ti paspasada. Ay, agsubli tamanon iti kinariga. Tawanan pagsapulam. Ay, dayta nga rod kahit. Saan ko lako manalinuklo ni Kapitan. Tapno at dapay ipasadak. Sayang. Itan, imbabawi dan ti tricycle. Hawanan ti pagkup-kupitak tuyang. Ay na, tatabadong. Di ka mangluko iti padam a tao. Tapno awan to ti pagbabaw niya. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Ayaman kami, itingkay panagtangay.